وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. Od Ebu Hureyre radi Allahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko poziva na pravi put imat će nagradu poput nagrada onih koji ga budu slijedili, a da se pri tome neće umanjiti ništa od njihovih nagrada. Ako poziva u zabludu, imat će grijeh poput grijeha onih koji ga budu slijedili, a da se pri tome neće umanjiti ništa od njihovih grijeha.